namlangi samu kungkamsa an tharenki lezendina nganzu khari shuye balana chita nganzu gyundenki server setup che to andina ya samsung dagan dili dol khalore nganzu IP address chi yubache and IP address tinde kan ya netmask inde yin DNS tinde yin gateway tinde yin and krange kon sangma nganzu server di digan ya suro chi se ro da digan nembe thregi di shisun joben dile ya task ni to lagani kang la chita and change the host name to server b lan odi phechu ta to tadi nganzu namju chita kande sigrelana ni ta gonya dile ya dos answer ashira di kan de la mangchen zo kharching lan dile ya chita di pheju dan de command based ro da graphic da samay ta ine andu three command based kingya chi nmcli connection manzu dile ya connection sabus koizan connection add chi connection add che and connection dile ya means da yi main de ko server b sun jang anzu dile ya server b lan connection means ta sha sha ra ani connection main de pheju dan gi ani di nalo ya tanda dile anzu if name lan khalona interface name the enp0s 358 damaging set the dile on the daroste tadi impesha shore khashalian en ende zat boyo ma khashi en22 set on the damage yore taina nganzo ende tari petro sha sha sho che entine nganzo kechu shu karalana ani connection di nganzo type the karim bus type the nganzo wireless yore ethernet yore ta damage yore ta tanda ka so with ethernet kan sha diga nanzo di yore auto connection kyan kisi di lemda da auto connect chi be la shura auto connection and dilanzo yes la shura auto connection yes anta dinal ya shimba khatti tolana khrange okay tanda dile ip v4 dot tanganzo di yore ip address ta kan khunju te do ip addresses sina khanna chigre tangan di 17 gi mdo ine kyam do anzo teri te ka so addresses sing anzo pine takselam san share 86 anzo kharchela 56.107 ane anzo laga thamut sa so in jablo dile khan 24 di caption na work net mask di automatically anzo laga sabada chibuchi kyan and di chela kharchela na ye namgyu ngara kharchela di shu ipv4 rangja che dot clear dns russia and the dns di value the khazur to 192.168.56.1 che and the chela ya gateway to gateway to yanga kone ipv4 do che dot gw is special in nomena kanta khyam do tan ne ga bangi get anju di gateway shaina ro tab de che to gateway che intela 192.168.56.1 che intine ngu method di tangara surang ke pheju tangyo sunza che ip version 4 and dot ting anju gi method to shora the connection chitan the manual in the astra odi re ta anju ani dine the task new shora the trodan de kendel na change the the tab de shira rang anju the command courier host name ctl and set na anju host name chis na host name karimbala na server b le ya gyuro tan chis da di chila anju computer reboot che anju takche che shora di takta de de dem des odin da tangana sti arasugi computer di sustain sha antene anju de le ya show chi okay ta di kuran parang chi be dirdo ta 당보들 lenganju if config chikchinara if config okay dinaliya virus ke kushimdo de enb0s8 redo okay 0s8 redo dongbadi 03 denganju labo machara kajina 카시엔데 요리한 03 labo chango ke don sama kadu chango ke lan jol sunchine lenge bi chaasho 이렇게하면 안주 이게 얘가 뭔가 맵시 안주 카레 lm cli connection add che manju connection ki mingla karim balabena server b do che tene enp server b che tene if name chidum bala kare enp0s8 che anju koyade anju type de karim balana ethernet che tene anju auto connection ts che ra digital anju ipv4 address restriction addresses redo 192.168 kirang ding net jamnang da jamnang mara khajalang di khatu ko di session di type chilem bada cross dik do shop session kende do shu yulamena
IPv che ni kira ge tu che 4 dot che tu d and that DNS do okay DNS che ani 192.168.56.1 che di chelo kar to IPv4 dot ani gateway okay gateway ta da anzu ko ta resha gateway de kare 192.168.56.1 che and di chelo anzu IPv4 dot che di method do method ta resha manual manual do enter shu successfully add laswa ta da anzu ta imi de kinde kha ko la nmcli and connection show generated the server build do the connection show che ta dine anzu connection de phechu tangi yin slash ro phechu tangi yin la de ya manus condition ya ko lan tier nmcli ani connection anzu de up slash ro up to symbol na server b la the connection up change de kun activate cha so the activate chi do system console ya activate chi de ko gi package de anzu in chim chi reload chi na ta to restart chi na to de package karela na network manager okay de kartu che ta di chidul ma ta anju sa sare saben kan sa wona if config chebe na kira thung korte 56107 na anju ip address tir to net mask ti so ani shimba broadcast control map dns anju chebe ta che chena condition hc ani resolve la shotina resolve config the 561 ns delay sa do and then shimba gateway ta che chena delay ya kharchel ti che route -n chira 56.1 delay so gateway tiche DNS network okay di kanza di tiche anju di kya map che ta inile anju di kharsin nangam da yorlana kyang ge swe sa so ta dine computer shut down chi ro khakyap sabe chile ya gela yje ta ni di gela ge takche chi dum bal yang ya ko ne dum sang de wo di inji chi to ne persistent la shro wo di me ne yang kyang ge yje sang lo kyang khazu su ne sam zero ro como so inti zero ra nya ga sure kinang ki si luguna si na da mi mangu shu chi lo andu zero ra slash ro di persistent time an tak che cher tak che dang jel ching da ra nya le yang na sti di host name jab ja chi do host name tang ni thong host name kar to system one example ro do anju di ko mes anju host name che anju host name ctl set host name anju kharsha lo do na server p ko la do server p sha okay ta nganzo host name ta gyurde sta gina host name server b gyurdo ta sang gyurde gyomne ta do yangja ko ne reboot chiche ne reboot ki rasmus ne digital ko ne takje she ip address to starta de do host name to starta de do kisi ta ta de na nganzo ta de enter she just delay person so ima ba to gon kam sa to fail to like to can simje yo mare to sang skra ya chik to ba sa na mare to ba shis gare to do na go eche go mare tenshmas ani nyin tong ge wo le ya siro na nyin tong wo le ya nyi to command ro da yu tong sang ni wo de chu shegi kisi ya kina so dis thang no ma chen chi dang zo khare username root che password de khare la na ani kepat this one all zo so okay clear che if config ip address structure de do and net mask structure de do ta dns de structure de chi do de do ta chi do cat resolve na do DNS takta de do a shimba anzo khar takta de do dem de tawra la na route ni tong ti chang ma su route hyphen n gateway takta de do ta sang ma takta de shan dine khar de ore host name de takche chora o sang ma takta de sha an che zan tering ge la zam shu zam de sha yin nam leng ge chang lo an le zen de sensi na ni chang lo le ning tham ne to jana shu yin la an kyan ke si to do da khar chu ne le na ro na shu yin shu den ja go na